Ndabasuhuje abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri we mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze mwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko mwajeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru aje arabagera ko mu buryo bworoshye mutano nk'ahandi. Reka ndabona n'akajyo ko kubibutsa yuko ari amakuru mutoherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukagezwa ko n'abamenyesha makuru abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakayabageza ko mu buryo mutano nk'ahandi. Nkuko twakomeje kubamenyesha rero mukomeze mubandanye gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo aya makuru araje bagera ko 5 kuri 5 atana rimwe ribacitse kandi atana rimwe ritumye muyoba kandi mugomba kuyoboka. Aya makuru turayakesha ko araje ayobora abanyagihugu cyacu cy'u Burundi, abanyabisagara ndetse n'abanyamitumba, abanyakomine ndetse n'abandi batandukanye. Turazamuka tukagera ku mitima y'abamenyesha makuru batandukanye ngaha mu bihugu by'u Burundi, tukagera ku mitima y'abashikiranganje, abakuru b'ibihugu ndetse n'amaguverinoma muri rusange. Mureke turege tubanguka rero tubabwira uko ibintu biba byifashe ndetse nuko biraza biba bihagaze. Ariko sinibagiye namwe muri kutwumviriza muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Burundi: Ngozi, Kibitoke, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye zikomeza kuba aziko ziri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turasuhuza abo mu makomini, turasuhuza abo mu ducimbire, turasuhuza abo muri turasuhuza ndetse no mu mitumba kugira ngo aya makuru aje abagera ku 5 kuri 5. Mureke rero tubandanye tugira cyane gusuhuza abandi babanye abari ngaha mu bihugu bitandukanye, cyane cyane abo muri demokarasi ya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuba tubahaye mwiriwe mwe muri Bukavu, Ivira, abantu bari muri Kivu y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, abari muri Igoma, namwe abari muri Kisangani, Kinshasa ndetse n'ahandi hatandukanye ngari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabasuhuza cyane rero ko mukomeza mubandanya kumviriza uyu muhora cyangwa se urubuga rwa Burundi Updates, tukabageza ko amakuru rwose y'inkoramutima yayandi ameze nka ya majambo y'umushikiranganje cyangwa se umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya amwe yaraciye aravuga hama bagaca bategurwa inyuruzwa ryiwe kugira ngo atazongera kubakomeretsa ubundi. Ariko aya makuru tubabwira twe nayo ukuri cyane n'ubwo kuri kujyana, ariko ndagira ngo basi mujye mu kumenya kugira ngo mwumve aho igihugu kigeze ndetse naho abayobozi batugejeje. Ariko turabwira yuko tunishimira ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abakomeje kurongorana imbaraga ziwe cyangwa se kutuyoborana imbaraga ze zose uko zingana, akagerageza kuduha ukuri no kugerageza kutwereka ko ari intwari. Ariko mu by'ukuri ntabwo bihakana, usibye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ababivuga nabi. Hama twebwe tujye tubareka gusa tujye tumenya ukuri. Tuvuga ko umukuru w'igihugu yakosheje, turaza tuvuga ko umukuru w'igihugu yakoze neza, tujye tuvuga ko umukuru w'igihugu rwose ari umuntu mwiza, ariko ntabwo turajya tumwubahuka. Ndagira ngo abanyagihugu ubapfasoni bashinga naye namwe rwaruka mujye murabimenya, mujye murubaha umukuru w'igihugu ni umuvyeyi kugira ngo nejo bundi tuzamenye uko twubahiriza abakuru bacu ndetse n'abavyeyi bacu. Burya rero umukuru w'igihugu aba ari umukuru w'igihugu, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi. Turabashimira cyane ko mwakomeje kutugezaho ibyiza ndetse mwabandanyije kuba amukora ibyiza kugira ngo umutekano w'igihugu cyacu kibe uri imbere cyane. Turabashimira, ariko mwajye mureka turaza tubabwira kubigiye bitameze neza ngaha mu gihugu cyacu. Turanyaruka cyane dusuhuza abo muri Kampala hariya muri Uganda, turabasuhuza cyane. Namwe muri Tanzania hariya Dar es Salaam turabasuhuza cyane. Abari hariya Nairobi, Mombasa, mwese turatubasuhuza cyane. Mukomeze kutuba hafi kandi mukomeze kumviriza. Ntitwibagiye ababanyi bo mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cya Kigali cyangwa se mu mujyi mu murwa mukuru wa Kigali. Ntabwo twibagiye abo mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba, Uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ntabwo twibagiye ko namwe muri ntabwo nibagiye ko namwe muri hariya muri Uganda mwese turi kuza kubakora ko cyane. Ama tuzamuke muri South Africa cyangwa se West Africa, East Africa n'ahandi hose hatandukanye. Turazamuka cyane ku mugabane w'Uburayi, turageza kuri Europe, turagera kuri Aziya, turagera muri Amerika. Ama hose turabasuhuza kugira ngo mukomeze kubandanya kutwumviriza. Ama ayo makuru mujye muyageza ku bandi kandi mujye munyurwa nuko twayabahaye. Turabakunda cyane dore ko muri abacu kandi natwe tukabanyu. Twemera ko ukora subscribe cyangwa se mukora ibyo tubabwiye muratwumvira kandi tukabumvira. Turi abacu, turi abanyu mwese, ibyo byose tujye tubihurizaho kandi turabakunda. Mukomeze kubandanya rero gukora subscribe ndetse no kumviriza aya makuru kugira ngo aya makuru ajye arabagera ku 5 kuri 5. Turababwira yuko ari byiza kuba mwabararikira abandi cyangwa se mwabwira abandi what we call advertisement kugira ngo ibyo byose tujye tubigezanyaho 5 kuri 5. Bareke rero tubanguke tubabwira ibigezweho ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nk'uko musanzwe mubizi. Uyu nguyu Burundi Updates, hama tujye dukora ibyo dukora kandi tujye tubikorera mwebwe kandi tujye tubikora
nta gahigi nta n'agahato kabonetsemo muri abacu kandi turabanyu turabakunda cyane mukomeze rero kutwumviriza kugira ngo aya makuru tuyabanemo kandi dukomeze kuyagirana umugisha ndetse n'amahoro y'Imana mpemu yera ndetse n'urukundo rwera ngaho mu gihugu cy'u Burundi turabizi neza n'ibyo tuba turi uko turabona no gutya buri wese rero navuga ati amen kandi buri wese akomeze kumva ko ibyo tugiye kumubwira ari nta kibazo ari nta bakemwa mukomeze kumviriza rero aya makuru turi Burundi updates turabakunda cyane ngeze ngingo nkuru rero twarateguye turi buze kuganira ko mwaya makuru turi mwidonido turi buze kuza kubageza ko mureke rero tubanze tujyane ni ingingo ya mbere uko twabamenyesheje burya ngo baravuze ngo Gishano noneho rirahenye cyangwa se ishyano riraguye aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi bibaye intambara rwose bibaye ibisabukano bibaye ibibazo bikomeye cyane aho dukomeje kumva inkuru zitewe ubwoba kandi zikataje cyane aho imwe mu migambo itavuga rumwe n'iri ku butegetsi nyuma yo kumva ko ikomeje gukubita inshuro cyangwa se umugambwe CNDD FDD ukomeze gukubita impanga ibi bintu rwose byaje kuba intambara ikomeye cyane kuri iyi prona aho uyu mugambi mwaruzi neza ni kuva kera mu 1970 mwaruzi nguyu wari uriho na 2022 wari uhari inyuma yo kumva ntabwo uri kwiyumvisha ko uri gukubitwa inshuro cyangwa se uri kuratsindwa imiharuro yayo iri kuguma kuri 0 atakuzamuka nibura ugere no kuri 1 n'ibice 40 ahubwo ibingibi bavuga yuko ibingibi ari ubusuma bukomeye cyane ariko mu by'ukuri birakomeye cyane ahangaha aho baje gufata umwe mu bantu rwose bajejwe amatora ubu ngubu akakanya akaba afunze ndetse bakaba bakoze ibishoboka byose uyu mugabo bamukomerekeje ibi bihambaye cyane uyu mugabo rero yaciye arakubitwa nabande nicyo tugiye kubabwira mwaka kanya yitwa François Bizimana uyu nguyu rero niwe kubiswe bikomeye cyane uyu mugabo akaba ashejwe umutekano uyu mugabo akaba ajejwe umutekano mureke tubanze tubabwire ivyo uyu mugabo François nkuko bigenwa n'itegeko rigenga amatora 2025 umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni uyu nguyu akaba yitwa François Bizimana uyu nguyu rero niwe ukubiswe bikomeye cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe wa CNDD FDD Imingibi rero ngo bakaba babikoreye nyuma yuko ngabangaba bashobora kuba aribo bakekwa ko babaranyereje amatora amajwi n'amatora muri aya matora hama bakavuga ko uyu mugabo ari ugomba kubyishyura hari habutse gato yaranyurujwe rwose ntago hazwi neza cyane ababikoze ariko bavuga yuko babigitsemo uruhare ari umugambwe iprona niyo mpamvu tubabwira ngo ishyano rirahennye cyangwa se biraguye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibi bintu bundi ntibisanzwe ko abayobozi cyangwa se abarongozi nk'abangaba bajejwe amatora banyuruzwa cyangwa se bakorerwa urugomo bigeze nganga kugeza ubwo uyu mugabo François Bizimana ariko rwose arababaye yamvunaguritse ndetse bari bamukubise n'icuma ngo hari yabuze gatoyi ayo makuru turaza kuyagira ko turababwira neza 5 kuri 5 turabwira n'ivyavuye nyuma yo kumenyesha ibyavuye mu Bubiligi amatora cyangwa isamajwi yagiye aturuka mu Bubiligi turabwira ingene abandi bagiye bigaruka ko abari mu Bubiligi abari mu gihugu indani mbere ndetse mwese turabwira impamvu ibi bintu byose ngo biri kuza byuzuye 100% abari mu Bushinwa nabo bakomantinze hari abavuze yuko bagiye bagaragazwa ko bagiye baratora ariko mu by'ukuri atari bo batoye ivyo navyo turabigaruka ko ariko turaza no kugaruka ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arakomeje kuvuga yuko ivyo byose nubwo bimeze bityo ariko arabwira abanyagihugu kuvye mu matwi ko ubujya CNDD FDD inkona ingiyi rwose ari umwe mu mugambwe ushobora kuba abayobozi bifuza mu buzima bwabo bwose ngaha rero turaza kubigarukaho mwidonido twabateguriye mureke rero tubabwire ngo mwakoze kuba muri kumwe natwe turabamukije rero mwebwe mukiza kano kanya turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ariko mwese muri ko mwatwumviriza namwe mwatanguye kutwumviriza kare kose mu bihugu bitandukanye by'isi cyane byo mu karere k'ibiyaga binini ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi Tanzania Kongo Kenya Uganda eka mbere namwe muri mu Rwanda ndabahaye karibu Reka ndabibutse yuko ari byiza ko mwajije gufyona sabone cyangwa se gukora subscribe kugira ngo aya makuru agera kugeraho byoroshye atangorane reka mbone nakaje ko kubibutse yuko aya ari amakuru mu mutoherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukayagezwa ko n'abamenyesha makuru abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi bakabageza ko mu buryo mutaro nk'ahandi mu ngingo nkuru kuri twabateguriye rero ngira ngo murabizi izo nazo twazigarutse ko twabwiye yuko rwose ishyano rihennye twabwiye ko ishyano rihennye aho rwose ujejwe amatora mu mugambwe CNDD FDD akaba yitwa François Bizimana uyu nguyu baramukubise bikomeye cyane arakomerekejwe akorewe urugomo uyu nguyu abisa nkaho yaranyurujwe uyu nguyu arahoshejwe ivyuma rwose ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu bitoshe habe na gatoyi niyo mpamvu rero tuza kubigaruka ko mwaya makuru twabateguriye
turabwira yuko rero muri iyi ngingo n'ubundi abavuye ibyavuye mu Bubiligi byakurikiwe n'amagambo ndetse y'Abarundi cyangwa se abanyagihugu b'Abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari bisanze nabo byasanze mu gihugu cy'u Burundi nabo hari andi magambo barengejeho atari meza. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko naho turababwira ko n'ivyo mu Bushinwa navyo byakurikiwe n'amagambo ndetse n'ivyo nabo basanze nabo bakurikiza amagambo. Turakomeza kubakusanyiriza rero turabandanya kubakusanyiriza amakuru kugira ngo azabagera ko 5 kuri 5 kandi atanumwe acikanye. Mukomeze kubana nanjye rero Burundi updates 5 kwa 5 mukomeze dukurikire subscribe. Ivyo ngivyo nivyo bya mbere hama tukabageza ko ibyiza gusa muri rusange. Amarero omureke tujye mwidonido twateguye rero nkuko twabamenyesheje aka kanya turimo turababwira ibijyanye n'amatora ndetse n'ibijyanye n'ibindi mu gihugu hagati nkuko musanzwe mubizi rero aka kanya niko turiko turababwira kw'igenekerezo rya 6 ku isaha y'isayine mu mwaka wa 2025 uyu muvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya amatora Saint François Bizimana asubiye kuba yanyuruzwa. Uyu mugabo rero akaba ari uko anyurujwe aka kanya mu masaha y'amasayine. Uyu mugabo ariko arashinjwa kuba yaranyoreje cyangwa se yaranyegeje amajwi y'indi migambwe. Ibi bintu bikaba byakutangiye gukurikiranwa n'abajejwe umutekano ndetse n'abakozi b'iperereza. Murabazi neza cyane niba Adrien Nduwimana abo ngabo nibo bagafashemo nabande na Colonel Alex. Ibi ngibi rero byagarutswe ko nabandi batandukanye bayobozi nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero akimanwa kuba yamaze kunyuruzwa cyangwa se gukorerwa urugomo rukabije cyane nkuko twabamenyesheje mwaya mu makuru y'incamake. Uyu mugabo François Bizimana ni ujejwe gutunganya amatora muri CN, ariko ibi ngibi yavuze ko nubwo yashinzwe gutunganya amatora atigeze aratunganya amatora y'abandi, ahubwo we yatunganyije amatora ya CN kuko aribyo abereye. Ubundi bavuga yuko amatora atagomba guhagarirwa n'umwe mu ishaka ryabo cyangwa se n'umwe mu bagize ishaka riri kwiyamamaza, ahubwo amatora bayashyiramo bamwe mu bampuzamakungu kugira ngo bace barakora ibishoboka byose kugira ngo habonekemo ukuri cyangwa se ubunyangamugayo. Ibi ngibi byagarutswe ko nuko bavuze yuko uyu mugabo François Bizimana mbere yuko ahamagaza abamenyesha amakuru ngo baze barabe uburyo amatora ari karabara amajwi ari karabarwa, yabanje gucuranura cyangwa se gukura zimwe mu mpapuro cyangwa se amwe mu makarata atorerwaho y'abakandida batandukanye bo mu mugambwe Iprona, Semer ndetse n'indi yagiye ko yiyamamaza nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero akaba yabigarutse ko nyuma y'uko imigambwe yose yaciye irakubitwa inshuro na CNDD FDD aho yagiye kubisa 100% cyangwa se kumanuka kuri 60. Ibi ngibi rero nkuko musanzwe mubizi nta wundi mugambwe wigeze urabikora usibye umugambwe CNL wagize ijwi rimwe n'ibice 94%. Hama umugambwe CNDD FDD ukaba wagize amajwi 99.8%. Ibyo byasigaye bikaba byabaye iby'umugambwe CNL, hama indi yagira 0.0000. Ibi ngibi rero nkuko bisanzwe bizwi ibi bikunze kubaho mu myamamazo, ariko ngo uyu munsi wo byarakamaramaza dore ko abamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gukora imyigaragambyo cyangwa se imyerekano bavuga yuko aya matora atanyuze mu buryo kandi atanaciye mu nzira z'ukuri. Turakomeza rero kubabwira nyuma yaho abo bagabo bose bakomeje kuba barakora bimwe mu bitujuje ubuziranenge cyangwa se ibyangombwa, bakomeza guhohotera bamwe mu bayobozi nk'aho aribo batoye. Umukuru w'igihugu yaciye ku rukuta rwe rwa X yavuze yuko ivyo byose bariko baraziza uhagarariwe amatora cyangwa se ujejwe amatora Bizimana François ivyo ataruhari abifisemo kandi nta n'inyungu anabifisemo kuba yakiba amajwi. Bavuze yuko akurikiranye Imana cyane kurusha ubutunzi bwo mu isi nk'uko umukuru w'igihugu Bakristo Ndayishimiye yaciye ku rukuta rwa X arabyandika. Yavuze yuko kuba uyu mugabo yaciye anyuruzwa cyangwa se akubitwa ako karengane baraca barakurikirana hama bazabone uwabikoze kugira ngo ahanwe n'amategeko, ariko yababwiye neza ko nubwo bimeze bityo atari byiza kuba bagakwiye kuba bakora urugomo nk'urwo ku muyobozi nk'uyu bavuga ko baba yabibiye amajwi. Yavuze yuko niba bashaka gukubita bari gukubita abaturage batabatoye, ariko nta muturage n'umwe ugomba gukubitwa kuko
buri wese atora uzamugirira umumaro. Niba yabonaga indi migambwe itazagira umumaro cyangwa se atacu izabageza ko, urumva byakuraho ko bazobatora. Mukomeze rero mugubwe neza kandi mugabanye akavuyo, mugabanye imyigaragambyo n'imyerekano ndetse no kwiyenza, hato bitazabata mu maga cyangwa se bikabata mu dusho, dore ko udusho twadufunguye ni twinshi, tuba dufite duhagije tutarimo n'abantu benshi, buri wese yajya afungwa rwose mu cyanya cy'abantu batatu. Mukomeze mugubwe neza. Ni Ndayishimiye Evariste watanze ubwo butumwa avuga ngo arabashimira namwe mwagize uruhare mu matora, ari no kugaya abo bari kugira imyereko bashaka kunyuruza ubuzima bw'abajejwe umutekano ndetse n'abajejwe amatora nga mu gihugu. Mukomeze rero mugubwe neza. Iyi ngingo reka tuyihinire hano, naho ubundi murumva ko bitoroshye, niyo mpamvu nakomeje kubabarira ngo ishyano rirahennye ngaho mu gihugu. Naho mureke dukomeze ku ngingo ya kabiri, twakomeje turababwira abanyagihugu ndetse n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi itaragize amahirwe yo kuba yatorerwa kuba yaserukira abaturage cyangwa se abenegihugu b'u Burundi. Abangaba rero bagiye baragaruka ku matora, ndetse n'abandi bagiye bagaruka ku matora yabereye ngaha mu Burundi ndetse n'abereye hanze y'ibihugu mu ba diaspora ndetse n'ahandi. Aba bantu rero bari mu Bubiligi, hatangajwe ko nubwo bimeze bityo aya matora yavuye yuko mu Burundi cyangwa se CNDD-FDD yagize 98, hama CNL ikagira 3 n'igice. Ibi ngibi nta kintu bivuze, nta nico bigaragaza usibye kugaragaza ubujura ndetse n'ubusuma bwinshi cyane CNDD-FDD iri kiragaragaza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD bavuzwe yuko abari mu gihugu cya Bubiligi hari Beni ngo batigeze batora, ahubwo bagiye baharura abari mu gihugu cy'Ububiligi b'Abarundi, hama bakaza baharura bamaze kubona imibare bagenekereza ndetse bagenekereza uko biri bugende, ariko nta hantu namwe higeze hajya icumba cy'itora, nta naho cyashizwe kugira ngo abanyagihugu b'Abarundi bari mu Bubiligi baze gutora. Hama iki gihugu nk'uko musanzwe mubizi, mubizi neza yuko mu gihugu cy'Ububiligi harimo Abarundi benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko byatunguranye kumva umukuru w'igihugu cyangwa se CNDD-FDD n'ukuntu bazirana nayo bazana 100% cyangwa se 80 n'andi atandukanye. Naho rero mureke mukomeze kumva ibyakurikiye nyuma y'ibi. Hari ku isaha y'isa 9 z'ijoro, niho itangazo ry'amajwi y'amatora yasohotse yo mu Bubiligi akurikiranye n'itangazo ryo mu Bushinwa. Ibyo ngibyo rero nibyo byaje gutungurana cyane. Havuzwe yuko aba Barundi bari muri Beni hariya mu Bubiligi ngo batigeze batora, ahubwo batorewe. Ngo nta Murundi n'umwe wigeze aja ku cyumba cy'itora, nta naho byabereye, kuko ibyo byose ngo ntago bari banabizi neza. Gusa bazi ko mu gihugu cy'u Burundi hateganyijwe amatora y'abaserukira abajyanama ndetse n'abashinga amateka bazabaserukira. Ibi ngibi rero bakaba babivuze, nyuma yo kubivuga bageze mu Burundi nabo babisamira hejuru, bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi nta demokarasi. Ibyo ngibyo nabyo bisa n'ibyo mu Bushinwa hariya, ibyo nabyo niko byagenze nga hariya mu Bushinwa. Nabo ntihazwi umuharuro w'Abarundi uriyo, ntihazwi neza n'Abarundi bariyo ko banahari koko, ariko bagiye babona hasohotse amasampurusa de vote. Ariko ibi ngibi abanyagihugu bavuze ngo nta kundi, ariko cyane cyane ibi byagarutswe ko n'abamenyesha amakuru bamaze kugaruka ko hama n'abanyamugambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi nabo baca bayigaruka ko cyane, bagaragaza ko bibangamye atari na byiza, ari n'igitangaza gikomeye cyane ko umunsi wose cyangwa se igihe cyose Uburundi uzoca budakoresha ukuri. Mureke rero dusubikirane ku yacu twateguriye yarayangaya, ahubwo mukomeze kubandanya gukora subscribe, abandi mukomeze gukora share, ndetse namwe mwese muri kutwumviriza mujye mukomeza kutuba hafi kugira ngo mujye muragezwaho amakuru aryoshye gutya. Twongere tubaramutse, twongere tunabasuhuze mwese, tubaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri igihugu cy'u Rwanda, ndabaye karibu. Reka mbibutse yuko ari byiza ko mwahejeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru aje arakugera ko mu buryo bworoshye atangorane. Reka mbonere n'akaje ko kubibutsa yuko aya ni amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukayagezwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mukayagezwa ko rero atangorane kandi nta kimwe kibaruhije. Mukomeze kudukurikirana rero ingingo nkuru twabateguriye
twabateguriye twe twabwiye yuko muri iki gihugu cy'u Burundi ishyano rihennye aho rwose ujejwe cyangwa se uhagarariye umugwi ushinzwe gutoranya cyangwa se gukurikirana by'amatora Bizimana François baciye bamukorera urugomo rukabije cyane aho bamuvunye ukuboko. Uyu mugabo akaba ari kwa muganga. Ibi ngibi twabigarutse ko ndetse twabwira ko ibyaturutse muri Liberi ndetse n'ibyaturutse mu Bushinwa abanyagihugu cyangwa se abadiaspora Burundi bariyo bavuze yuko batazi ayo matora aho yaturutse, dore ko bavuze yuko atana kimwe cyangwa se atana umwe wigeze ujya ku biro by'itora. Ibi ngibi twabigarutse ko mwe mwese mukomeze kubandanya kutwumviriza kandi mukomeze kudukurikirana, mufashane sabone kugira ngo amakuru ajye bagera ko 5 kuri 5 kandi mujye mukomeza kutwumviriza hano tubagezaho amakuru agezweho. Ciao ciao.